Pamiarsa ring desa tenganan Pegeringsingan Karangasem, sejeroning dan pemargin usaha bersambah. Krama irika taler nami dresta sane kantun kelestariang. Ayunan jantra tenganan pinaka tradisi sane kenir gamayang sekadi pincaran jagat sane wantasida keanggen oleh parada. Jantra tenganan katanya ni sida kepanggih ritat kala pemargin usaha bersambah. Usaha bersambah pindah ke silih tunggil tradisi sani pelaksanayang nyabran sasi kelima ring desa adat tenganan Pegeringsingan Karangasem. Upacara puniki kemargiang abulan ritat kala ngawitin penanggal nuju bulan purnama sah ritat kala nemu panglong utawi tilem sani oleh kerama irike ke Bawshood katanya ni kepanggih ring bulan Juni. Ring sajeroning dudonan pemargin nyane puncak usaha bersambah pelaksana yang tradisi mekari-kari utawi sani kata kebawas perang pandan. Usan kerama ngelaksana yang perang pandan utawi mekari-kari para daha istri selantur nyane ngawi gunayang ayunan jantra sani sampun mempasang. Ayunan jantra tengenan pinaka tradisi sane kanirgamayang sekadi pincaran jagat. Ngentenin para daha miwah truna ring sajoning ngelintangin kauripan mejanten sida manggih kahanan sani kaon utawi becik punika mawinan ipun mangdani sida kukuh terus tata wicaksana mulat sarira eling ring tata titi susila ring sajoning nampenin pikobat ring sajoning kauripan. Ayunan jantra inucap malakar kayu cempaka sane madue genah melinggih majeng para dahani. Ritat kala muter ayunan jantra inucap para truna sane ngewantu muterin miwah para daha istri sane malingkih katanya nih ngawi gunayang busana tradisional desa tenganan merupa kain keringsing. Katanya nih asiki jantra sida kedagingin kutus diri daha. Ayunan jantra pacang mepasang selami pelakutus raina selami usaha bersambah. Juliana, Bali TV.